درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ به شما عزیزان، به همه آنهایی که در این صبح بر وقت بیدارند و حالا در روبروی خودشان مرا شعله گلخوجه را میبینند که برای شما آماده هستم در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را برسانم. امروز پنجشنبه هست 13 دکبر و طوری میبینیم الکی این سال نیز به پایان میرسد و تقریبا نیم ماه دیگر مانده است تا شروع سال نو و امیدوارم که این سال را شما به خوبی به پایان برسانید و همین گونه در سال نو نیز همراه رادیو آزادی بمانید. خب گپ را دراز نمیکنم و قبل از تقدیم خبرها شروع میکنم از وضع باد و هوا. در پراگ امروز باریدن برف را منتظریم. پیشگویی می شود که 1 درجه هوا سرد می گردد. در مسکو پایتخت روسیه نیز امروز برف می بارد و حرارت هوا 2 درجه زیر صفر است. هواشناسان پیشگویی می کنند که هوای دوشنبه امروز صاف و بی‌غبار و آفتابی می شود. گرمی 13 درجه را تشکیل می دهد و طوری از دوشنبه برای ما گفتند هوا به قول در آنجا بهاری است. خب خوش به حالشان اونایی که هوای آفتابی دارند و امیدوارم که هیچ گونه باد و هوا به صحبت من و شما خلل وارد نکند و متوجه باشید به خبرهای امروز. روز 12 دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمانهای خود دولت بیبی رجب و را از وظیفه رئیس نویه ونج آزاد کرده. جباری قاسم رو اجرا کننده وظیفه رئیس این نویه تعیین کرد. همچنین مطلوب خان ستوریان به سبب به کاری دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر گلستان ولایت سوخت آزاد کرده شده است. با یک فرمان دیگر پرزیدنت امالی رحمان به وظیفه اجرا کننده رئیس شهر گلستان فردوس شریف زاده را تعیین نموده است. همچنین غیب الله باهیری به سبب به کاری دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر کانی بادام ولایت سوخت آزاد کرده شد. با همین سبب پرزیدنت تاجیکستان عمر یعقوب زاده را از وظیفه رئیس نویه شهرستان ولایت سوخت آزاد کرده است. با یک فرمان دیگر ولی زاده سلیمان به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه فرخار ولایت ختلان گرفته شد. رستم رحمت زاده اجرا کننده وظیفه رئیس نویه فرخار تعیین گردیده است. خلیل میرسایدوف رهبر تیم کوین تاجیکستان جریمه با حکم سود مقرر شده به مبلغ بیش از 78,000 سومانی را به فایده دولت پرداخت کرده است. جناب میرسایدوف در این باره 12 دکبر به رادیو آزادی در یک مکاتبه خبر داد. به گفته وی مبلغ جریمه 10 دکبر پرداخت شده است. وی افزود که روزهای نزدیک وکیلان دفاع وی به دادگاه عریضه نو داده درخواست پرره سفید کردنش را پیش میگذارند. این خبر را ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان تصدیق کرد. نسخه رسید پرداخت مبلغ جریمه را در اختیار رادیو آزادی گذاشت. باید گفت که آخر ماه اکتبر رئیس دادگاه ولایت سوخت بازبینی پرونده خلیل میرسایدوف ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان را درباره پرداخت جریمه و هم بازبینی پروندهش در زینه نظارتی رد کرد. خود میرسایدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماه گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر خواهد رفت. او ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایول امسال طوری میدانید بعد 12 سال زندان محکوم شد. بازداشتی و بعد آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سوخت را به طلب پاره متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین‌المللی دادگاه ولایت سوخت روز 22 آگوست میرسایدوف را از زندان آزاد نمود، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. به همین ترتیب دادگاه خلیل میرسایدوف را به پرداخت 80,000 سومانی جریمه و کارهای اصلاحی موظف کرد. خدمات دولتی اجرای جزا در نزد حکومت قرقیزستان میگوید در زندان‌های این کشور فعلا 119 شهروند تاجیکستان نگهداری میشوند. در یک پاسخ خطی به رادیو آزادی رئیس این خدمات نوشت که این امور به تاریخ 1 دکبر سال 2018 وافق میآید. در مجموع در زندان‌های جمهوری قرقیزستان فعلا 619 خارجی نگهداری میشوند که قسمتی بیشترشان برای صادر کردن جنایت‌های سنگین و مخصوصا سنگین محکوم شدند. در یک پاسخ رسمی ماه نوامبر خود به رادیو آزادی دفتر مطبوعات این خدمات گفته بود که شماره تاجیکستانیان در زندان‌های قرقیزستان 89 نفر را تشکیل می‌کند. با اطلاع آنها زندانی‌های تاجیک 20 تا 50 ساله بوده. 70% آنها با جرم فروش یا نگهداری مواد مخدر حبس شدند و طوری می‌بینیم در 2 ماه اخیر شماره زندانیان از حساب شهروندان تاجیک در قرقیزستان افزوده است. خب به نگاه میاندازیم به حوادث بین المللی.
вакили дифои пешини президенти амрико Майкл Коен 3 сол аз озодӣ маҳрум шуд. Коен дар саркашӣ аз пардохти андоза, нақси қонуни сармоягузории маъракаи интихоботӣ ва додани иттилои дурӯғ ба Конгресс айбдор эълом шуд. Коен дар додани $130,000 ба ду зане иштирок доштааст ки бар ивази ин маблағ бояд робитаҳои ошиқонаи худро бо Доналд Трамп пинҳон медоштанд. Ҳамчунин ӯ дар бораи нақшаҳои сохтмонии президенти амрико дар Москав ба Конгресс дурӯғгӯӣ кардааст. Дӯстидоне мегӯяд президенти амрико шахсан ба Коен дастур додааст ки ба занҳо пул бидиҳад. Ба гуфтаи додситонҳо, ҳарду бо ин амали худ қонуни сармоягузории маъракаи интихоботи амрикоро нақз карданд. Коени 52 сола ҳарду гуноҳро ба гардан гирифт, вале аз имзои созишномаи ҳамкорӣ бо тафтишот худдорӣ кард ки аз ӯ баёнот додан зидди қонуншиканиҳои афроди дигарро талаб мекард. Доналд Трамп айбдории худро рад карда, додани пул ба занҳоро муомилоти шахсӣ номид. Вакили дифои ӯ Руди Ҷулиани низ исрор дорад ки ҳадаф аз додани пул ба занҳо ҳифзи обрӯ буд, на наҷоти номзадӣ. рӯзи 12 декабр созмони кишварҳои амрико изҳороте пахш намуда иброз дошт ки аз вуруди ҳавопаймоҳои ҷангии Русия ба қаламрави Венесуэла ба таври ҷиддӣ нигарон аст. Ин созмон ба Венесуэла хотир нишон кардааст ҳавопаймоҳои Ту-160 имкон доранд ки бо силоҳи ҳастаӣ мусаллаҳ гарданд ва ҳузури онҳо хилофи қонунҳои асосии ин кишвар аст. Тибқи Конститутсияи Венесуэла чунин амал бояд аз тарафи парламент тасвиб мешуд. Созмони кишварҳои амрико аз 35 мамлакати мустақил иборат аст. рӯзи 10 декабр вазорати мудофиаи Русия дар ҳавопаймоҳои ёдшуда ба Венесуэла фиристода ташаннуҷ бо амрикоро бештар кард. Русия ошкор накардааст ки феълан дар ҳавопаймоҳо силоҳи ҳастаӣ ҷой дода шудааст ё не. Чанд рӯзи пеш президенти Венесуэла Николас Мадуро барои дарёфти кӯмак ба Москав сафар карда буд. Маҷалаи бонуфузи Тайм гурӯҳи журналистонро барандаи имсолаи унвони шахсияти сол номид. Исми журналистони барандаро маҷалаи амрикоӣ бо як вожаи умумии Guardians ё ҳомиён ёд кардааст. Журналистони барандаи ин унвон барои ҷасорати касбӣ ба ин ҷоиза мушарраф шуданд. Дар миёни барандаҳо журналисти саудӣ кушташуда Ҷамол Хошуқҷӣ, хабарнигорон дар мианбари ҳабсшудаи оҷонсии Reuters, нашрияи мавриди ҳамла қарор гирифтаи The Capital Gazette, журналисти филиппинии боздоштшуда Мария Реса, муовини сардабири радиои Эхо Москвы Татьяна Фелингаунгер ва дигарҳо мебошанд. муаллифони ҷоиза мегӯянд ки куштори журналист Хошуқҷӣ табиати воқеӣ валиаҳди Саудӣ Муҳаммад ибн Салмонро ба намоиш гузошт. Нашрияи The Capital Gazette дар як ҳамлаи мусаллаҳонаи тобистони имсол 5 журналисташро аз даст дод. Журналистони Reuters барои фош кардани таъқибу кушторҳои мусалмонони роҳинҷа дар Мианмар ҳукми зиндон гирифтанд. Татьяна Фелгенгауэр баъди он дар сари мизи кори худ мавриди ҳамла қарор гирифт ки телевизиони давлатӣ Эхо Москвиро дар он муттаҳам кард ки барои Амрико кор мекунад. Тайм бо такя ба Кумитаи ҳимояти журналистон мегӯяд соли 2018 дар саросари ҷаҳон 262 журналист мавриди ҳамла қарор гирифт ва ин ҳамлаву таъқибҳо ва кушторҳо ба фаъолияти касбии онҳо рабт мегирад. иттиҳоди байналмилалии футбол ё худ ФИФА раҳбари иттиҳоди футболи Афғонистонро муваққатан аз иҷрои вазифаҳояш озод кард. Киромуддин Карим бо бадрафтории ҷисмониву ҷинсӣ дар нисбати занони футболбози мунтахаби футболи Афғонистон муттаҳам мебошад. Дар давоми 90 рӯзи оянда тафтиши айбнома ҷараён дошта, раиси иттиҳоди футболи Афғонистон ҳақ надорад дар ягон чорабинии сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ширкат варзад. Ба гуфтаи яке аз занони мунтахаби футболи Афғонистон, бадрафторӣ дар урдугоҳи тамрини Урдун ба вуқӯъ пайваста аст. Президенти Афғонистон Ашраф Ғани ҳам аз дӯстони кулли ин кишвар таҳқиқи фарогирии ин парвандаро талаб намудааст. хуб, нигоҳе меандозем ба хабарҳои Тоҷикистон ва фикр мекунам хабаре ки ҳоло дорем барои шумо бинандагони азиз ҷолиб ҳаст. Аксар дандонпизишко дар шаҳри Душанбе аз ироаи баъзе хадамот аз ҷумла кандани дандони муштариҳо даст кашиданд. мегӯянд ки барои кандани дандон дарёфти иҷозати махсус зарур аст ва онҳо чунин иҷозатро надоранд. ба баъзе корафтодаҳо машварат шудааст ки ба бемористони давлатии воқеъ дар маҳаллаи Якум Советский пойтахт бираванд, ҷое ки пажӯҳишгоҳи илмиву клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯи фаъол аст. баъзе аз корафтодаҳо шикоят доранд ки дандонҳои дардманди худро ба як мушкиле кандаанд. мақомот чунин вазиятро
тасдиқ мекунанд. Муродали Меликов, як масъули хадамати давлатии назорати тандурустӣ, рӯзи 12 декабр ба Озодӣ гуфт аз ин ба баъд танҳо дандонпизишкиҳои ҳаққи кандани дандонро хоҳанд дошт ки иҷозатномаи расмӣ доранд. Ӯ гуфт ҳуҷраҳое ки то ин вақт барои табобати дандон иҷозатнома доштанд, пинҳонӣ дандон меканданд. ҳоло назорат сахт шудааст ва дигар ин кор карданро наметавонанд. табобати дандон ва кандан ё ҷарроҳии он аз ҳам фарқ дорад. агар шароити зарурӣ дошта бошанд, ба онҳо иҷозат дода мешавад, вагарна не, гуфт ӯ. дандонпизишкӣ яке аз бахшҳои сердаромади соҳаи тиб дар Тоҷикистон гуфта мешавад, аммо ба дунболи як интиқоди раиси ҷумҳур дар рӯзи 1 сентябри имсол ин бахш пурра зери зарабини мақомот қарор гирифт. тафтиши кори дандонпизишкиро ба таври густурда оғоз ёфт. мақомоти соҳаи беҳдоштӣ гуфтанд ки ҳадафашон пешгирӣ аз сироятёбии мизоҷон ба бемориҳо дар нуқтаҳои дандонпизишкӣ мебошад. тибқи омори расмӣ феълан дар Тоҷикистон 579 ҳуҷраи дандонпизишкӣ амал мекунад. бархе аз эҳтимоли монополия шудани ин бахш хавф доранд. аммо Маҳмадулло Қосимзода, мудири пажӯҳишгоҳи илмиву клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғуруӣ мегӯяд, ҳама гуна монополия дар ин бахш ғайриимкон аст. ба боварии ӯ соҳибони нуқтаҳои дандонпизишкӣ нахуст бояд ҳама шароитро барои мизоҷон омода кунанд ва сипас ба фаъолият давом бидиҳанд. ҳарчанд ӯ тасдиқ мекунад ки дар пайи худдории дандонпизишкиҳои хусусӣ аз кандани дандон сафи мизоҷони онҳо афзудааст. бояд гуфт ин мушкил дар ҳолест ки ҳафтаи гузашта парлумони Тоҷикистон низ барои ба вируси норасоии масунияти бадан ва ҳепатит гирифтор кардани муштариҳо дар дандонпизишкиву кошонаҳои ҳусн аз 2 то 4 ҳазор сомони ҷарима ва аз 5 то 8 соли зиндон ҷазо таъин кард. барои такрори ин амал табибон аз 8 то 12 сол зиндонӣ мешаванд. дирӯз 12 декабр мардуми қирғиз 90-солагии нависандаи машҳури қирғиз Чингиз Айтматовро ҷашн гирифт. дар сари қабри Айтматов ки бо номи муҷтамаи Отабайт маъруф аст, президенти Қирғизистон Сооронбой Ҷэймбеков ва дигар мансабдорони баландпояи қирғиз гулчанд баргузоштанд. ба қавли Ҷэймбеков, Айтматов як мӯъҷизаи олами адабиёт аст. Айтматов дар соли 2008 даргузашт. ӯ дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ шӯҳрат дошт. Айтматов ҳам ба забони русӣ, ҳам ва ба забони қирғиз китоб менавишт. асараҳои ӯ ба 176 забон тарҷума шуда дар 128 кишвари олам 100 миллион нусха аз китобҳояш табу нашр шудааст. ва бо қарори ҳукумати Тоҷикистон журналист Вера Исмоилова директори филиали миллии ширкати байнидавлатии Симо ва Садои Мир дар Тоҷикистон таъин шуд. қарор аст дар ин замина Эмомалӣ Раҳмон фармонро ба имзо бирасонад. бо қарори дигари ҳукумати Тоҷикистон Исмоилова намояндаи комил ҳуқуқи Тоҷикистон дар ширкати Мир таъин мешавад. Вера Исмоилова ба ин мақом 4 моҳ баъди даргузашти раиси пешин Қудрат Афардӣ таъин шуд. Афардӣ рӯзи 17 август дар синни 44-солагӣ даргузашт. сабаби марги ногаҳонии Афардӣ сактаи қалб гуфта шуд. Қудрат Афардӣ писари нависандаи равоншод Сайф Раимӣ Афардӣ буд. Вера Исмоилова хабарнигори собиқадор ва сардабири барномаҳои Садову Симои Мир буд. ӯ 36 сол дошта 15 соли охир дар Мир фаъолият доштааст. хуб, баъд дар ин қисмати суҳбат рӯ меорем ба қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон. имрӯз $1 9.42 дирам, 1 евро 10.68 дирам ва 1000 рубли русӣ 141.90 дирам аст. хуб, бинандагони азиз, бо сипос аз ҳамроҳии шумо ва баъди 3 соати дигар боз бо шумо вомехӯрем дар тақдими сархати хабарҳои рӯз.